ассалому алайкум дӯстони арҷманд ва мухлисони мешагии барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш. Ин барномаи Еврогол аст ки дар ҷарони мо дар мавриди бозиҳои беҳтарини ҳафтаи сипаришуда ҳарф хоҳем зад. Ман Гулрӯз Назарзода ҳастам ва ҳамроҳ бо ман дар студияи марказии телевизиони варзиш ҳамкасбонам Иномиддин Аҳмадзод ва Имонбек Шодибекзод қарор доранд. Хуб ва хуш омадед ба барнома. Албатта дар ҳафтаи гузашта бозиҳои ҷолиб воқеан зиёд буданд дар ҳамаи чемпионатҳо ва мо чун ҳар вақта оғоз мекунем аз Альбиони Туманулуд худ аз кишвари Англия, аз Премьер Лигаи Англия ки онҷо бозии марказӣ ва бозии асосӣ албатта рақобати дастаҳои Манчестер Сити ва Челси буд. Дастаҳое ки гӯем ҳар ду дар ҳолати он қадар хуб қарор доранд. Дар ҳамин ҳол агар мо мутаваҷҷеҳ бигардем дар соли 2025 дар соли ҷорӣ дастаҳо оҳиста оҳиста албатта Сити ба худ омада истодааст, вале новаста аз ин натиҷаҳои заифтар ҳам ҳастанд агар дар маҷмӯъ назар беандозем. ва дар ин рақобат ки дар варзишгоҳи дастаи Манчестер Сити баргузор гардид, шогирдони Хосеп Гвардиола тавонистанд бозии беҳтари худро нишон бидиҳанд. Оғоз мекунем аз ҳамин рақобат, аз ҳодисае ки дар дақиқаи сеюм рух дод. Абдуқодир Ҳусанов иштибоҳ кард. ҳам ӯ ва ҳам Мармуш, яъне ду бозигари нави дастаи Манчестер Сити дарҳол ба майдон ворид гардиданд. Шумо умуман ҳамин қарори Хосеп Гвардиоларо чӣ гуна баҳо медиҳед? Чаро ҳар ду дебютант, ҳар ду нафаре ки нав омаданд дарҳол ба майдон ворид мешаванд? гунаи Гвардиола худ гуфта буд, мехостам ба Ҷон Стоунс ки баъд аз ҷароҳат шифо ёфта буд андак ба истироҳат фаро дода шавад. Ва албатта аз як ҷониб мо агар кори Гвардиоларо иштибоҳ барорем, ин ҳам ба қавли як таваккалкории хоса ва як изҳороти бузург аст аз ҷониби мане ки кори Гвардиоларо хато мебарорад. Баъд мегӯяд ин худаш ки аст ки боз не, шумо фикри худро пешниҳод мекунед. Ягон кас Гвардиоларо дурусту дурӯғ намебарорад, танҳо фикри худро пешниҳод. Аслан вақте ки фикрро баён карди зидди қарори Гвардиола, ҳаркай ба як тавзеҳ инчунин тавр фаҳмида мешавад. Вале аслан бубинед, ман бештар иктифо мекунам ба он суханоне ки Гвардиола гуфт. Бештар ба он боварӣ пайдо мекунам ва истироҳат фаро дода шудан ба Ҷон Стоунс ки муҳимтар аз айни ҳол муҳимтарин бозӣ барои Сити худ дар Лигаи Чемпионҳо аст. Бубинед, агар ки бо Брюгге хол аз даст равад, дигар имкони баромадан ба марҳилаи плей-офф намешавад. Ин муҳимтарин бозӣ аст ва фикр мекунам ки бо назар дошти он ки бозӣ бо Брюгге чӣ гуна хоҳад буд, як таваккалкории хосам Гвардиола кард ва бозигари ҷавоне ки ба Премьер Лига омад, аллакай баъд аз як рӯзи тамрин ба чунин иштибоҳро дод. Албатта ин иштибоҳ албатта комили инсонӣ аст, дил хокас мешуд, дар ҷое иштибоҳ мекард. خب اینجا اولا ما باید نتیجه قبلی منچستر سیتی رو به خاطر بیاریم. پیش از همه بعد باختی که از پی اس جی هفته گذشته آنها داشتن در لیگ چمپیون ها، حتما در این بازی برای روحیه خود رو بهتر کردن بازیگران باید پیروز میشدن. این یک. دوم اینکه در همین دوره مشکلی دسته منچستر سیتی قریب همه بازیگران اساسی این دسته در تیم بودند، ولی بغیر از رودری البته. ولی نتیجه همین گونه بد بود در دسته. و روبن دیاش هم وقت. بله. نتیجه همین گونه بد بود. یعنی اگر مثلا رودری نمیبود در میدان یا اینکه من روبن دیاش نمیبود یا دیبروینه یا هر کس دیگر نمیبود، با جای او بازیگرانی که پپ ارزنده دونسته آنها رو به دست آورده بود و میدان می اومدن ولی نمیتوانستن بازی کردن. به همین خاطر این دو تغییرات یگان تلفات کلان نمیتوانست باشد برای دسته منچستر سیتی. یعنی دو بازیگر نو رو یک بار به میدان برآوردن. عمر مرموش قریب از 90% بازیگران منچستر سیتی خوبتر بازی میکرد در اینتراخت فرانکفورت و باور دارم که در اینجا هم موقع خود رو به زودی پیدا میکند. هم از گریلیش هم از فودن با احتمال زیاد شاید موقع هلند دیگر است. البته از این بازیگران در خط حمله هم باور دارم که بازی خوبتر میشود. فقط سوال اساسی همین خوسانوف همسایه ما بود که او شاید بله در دسته‌های بزرگ بازی کردن رو اونقدر زیاد ندیده است و تجربه نه چندان زیاد ندارد. اما اون نیز آیسته در رفتی بازی با بازی همراه شد و تا جای خوبتر بازی هم کرد بغیر از اون خطایی که در اولی رقابت داشت. با در نظر داشت این نمیتونیم گفته که مثلا گواردیولا خطا کرد یا اینکه یک بار دو بازیگر رو با بازی آوردن برای دسته سیتی ضرر شد. به خاطری که دسته سیتی خود همین گونه بود و برعکس حالا امروز ما میبینیم که نتیجه خوب دست اومد. بازی خوبی مرموش تا اینکه او از میدان گرفته شد، بعداً حتی امکان داشت که در بازی اول گل بزند و پاس‌هایی که او داد همه این به نظر بگیریم اگر بازی ارزنده داشتن این بازیگران و اون نتیجه خوب هم بود. بله.
عموما در مجموع هم بازی عمر مرموش هم بازی عبدالقادر حسینوف بد نبود. البته بر استثنای همون حالتی که دیفوگری ازبک خطا کرد ولی بعدا او هم به خود آمد. در نیمه دوم از میدان گرفته شد ولی اینجا فکر دارم نه به سبب همون اشتباه بلکه به سبب اینکه کورت زرد الکی داشت. با همین سبب گواردیولا رو از میدان بیرون کرد. مرموش گل زد ولی گلی به سبب در افساید بودنش حساب کرده نشد. خلاص هر دو بازیگر واقعا برای بازی یکم در سطح عالی بازی کردند و خود را خیلی خوب نشان دادند. و منچستر سیتی توانست بر چلسی پیروزی بسیار مهم خود را به دست آورد. اما اینجا مشکل چلسی هم برای فراموش کردن لازم نیست که دسته مذکور هم وقت‌های اخیر علاوه خصوص در همین سال 2025 با مشکل خیلی زیاد روبرو در 6 بازی یک غلبه داشت بر مقابل وولورهمپتون. از ایپسویچ تاون و از فولهم شکست خوردن. معنی اون رو داشت که در بازی بر مقابل منچستر سیتی چلسی همچون یک دسته ضعیف به میدان میآید. و این ما رو به همون سخن‌های مارسکا می‌آورد که او حتی دسته چلسی در زینه دوم بود، در زینه یکم بود. او قید می‌کرد که دسته ما برای قهرمانی مبارزه نمی‌برد. بله، یعنی او می‌دانست که چلسی دیر یا زود با چنین مشکلی روبرو خواهد شد با سبب اونه که هیئت خیلی جوان دارد. خوب این بازی رو الکی گفتم که توانستیم شرح بدیم و اون اشتباهی که بازیگران کردند. خوب اون بازی که چلسی نشان داد، اون بازی که منچستر سیتی نشان داد. بهم جای خوب خلاصه گپ البته منچستر سیتی پیروزی بسیار مهمی خود را به دست آورد در رقابت با دسته چلسی که این دسته مشکل زیادی دارد و بیاید اکنون میگذاریم به رقابت دیگر که این بازی رو میتوان گفت که واقعا سنساسیون اساسی دور مذکور در پرمیر لیگ انگلیس شد. رقابت بورنموت بر مقابل دسته نوتینگهام فورست. اینجا البته نوتینگهام فورست در قطار لیدران می رود. دسته که مبارزه میبرد تا در توپ 4 موقع بگیرد ولی بورنموت آمده با حساب کلان 5-0 تیم را شکست میده. چی سبب شد؟ با شاگردان نونو اشپریتو سانتو چی شد که در همین رقابت آنها بازی مثل اون نشان ندادند که بر مقابل لیورپول و دیگران داشت؟ من فکر میکنم از فرصت‌های نخست بازی معلوم بود که فشارهای پیوسته به مثال گیگینگ پرسینگ کلوب بسیار کمک کرد برای خود بورنموت. ببینید آنها بسیار بلند فشار می‌آوردند و حتی از خط جریمه‌گاه بیرون برآمدن دسته فورست رو نمی‌موندند. حالاکه از روی موقعیتی در جدول حالاکه معلوم بود که فورست فاوریت حساب می‌شود ولی ببینید بورنموت چگونه اینقدر فشار آورد، بلند بازی کرد و از جهت دیگر اجرا کنندگان اولی که در دسته خود دارد این حال جاستین کلویورت در حالت خوبی ورزشی قرار دارد. ببینید نتیجه او هم البته نظر هستند خودی وتر علاقه دومی خطی رو به قید میگیرد. این بازیگران علایده از یک طرف سهم خود را گذاشتن، از یک طرف اندونی ایراولا اون خصوصیت تاکتیکی که برامون بیشتر جسورانه در نیمه دوم حریف کنترل توپ رو نگاه داشتن، سر وقت فشار می‌آوردند و از اشتباه رقیب استفاده می‌بردند و تا جایی البته دروازه‌بان اونها قدر سرکار نبود، تا جایی او هم سهم خود را گذاشته توانست در این پیروزی بزرگی دسته بورنموت. بله که پرسبالاگا سیو خیلی زیادی کرد در همین رقابت. اینجا البته این فکت است که نوتینگهام فورست دسته پیشصف است در پرمیر لیگ انگلیس. مثلا هرچند از لیورپول عقب مونده باشد و از آرسنال هم کمی عقب موند ولی یکی از پیشصفان است و تا این دم اومدن نونو اشپریتو سانتو و شاگردان او تا به همین مرحله در این موقع قرار گرفتن این علاقه نشان داد اون است که این دسته از توان خود بلندتر جهید. ولی حالا اکنون با احتمال زیاد همون دوره فرا میرسد که نوتینگهام فورست کم کم برگردد به اونجایی که ارزنده اونجا هست. با این خاطر خوب نمیتوان گفت که مثلا نونو اشپریتو سانتو و شاگردان او کدام یک حالتی غیر چشمدوش برایشان رخ داد یا اینکه مثلا کاری که با منچستر سیتی رخ داد. نه، دسته نوتینگهام فورست ما همون دسته بود که میتوانست از دسته‌های میانه هول شکست بخورد ولی برعکس شد. این دسته توانست که حتی دسته‌های بزرگ را شکست بدهد و بحث کنه اول شامل شود. از طرف دیگر خودی دسته نوتینگهام دسته بورنموت وقت‌های اخیر همه رو حیران کرده شده است با بازی‌هایش و ببینید که از اخیرهای ماه نوامبر به این طرف این دسته شکست نخورده است. بله شکست نخورده است و مخصوصا در دور گذشته یکی از دسته‌های بسیار خوب دسته نیوکاسل رو با حساب 4-1 شکست داده بود و پس از بازی بر مقابل نیوکاسل البته تخمین کردن ممکن بود که آنها چگونه استقبال میگیرند دسته نوتینگهام فورست رو و این تا یک اندازه غلبه چه بگم غلبه بود که نوتینگهام فورست با اون انیخرش بورنموت با اون ارزنده بود. عموما البته اگر ما بازی دسته بورنموت رو در گذشتم
дар мавсими кунунӣ ман дар назар дорам, аммо дар соли гузашта мо ба хотир орем. Бинед ки онҳо чӣ гуна бар муқобили Манчестер Сити, бар муқобили Арсенал, ҳатто бар муқобили Ливерпул, бар муқобили Манчестер Юнайтед чӣ гуна бозӣ кардан ва бисёр натиҷаи заруриро ҳамеша ба даст овардан. Он прессинге ки бароҳ мондааст дар ин даста Ираола воқеан ҳам кор медиҳад, алалхусус бар муқобили дастаҳои топ. Аммо бар муқобили дастаҳои заифтар ва миёнаҳол Бормут гӯем ки ин қадар бозӣ кардан наметавонад. як чизи дигарро ман мехоҳам қайд кунам. Бубинед 8 бозигари Бормут ҷароҳат доранд. Бубинед бо доштани чунин қадар бозигарони асосӣ бо ҳатто дар ҷароҳатанд. Бубинед Манчестер Сити вақте ки 1-2 бозигари ҷароҳат бардошт, дигар ҳама садо баланд кард, ҳама ба Гвардиола қариб даст кӯмак дароз мекарданд, қариб мо ҳам виза мегирифтем Британия ба хабаргириш мерафтем. Бубинед Бормут вақте ки бо чунин бозигарони асосӣ кӯмак карда наметавонад ба Ираола, боз чунин қадар бозии хуб мекунад. 11 бозӣ аллакай ношикаст, лекин шумораи бозигароне ки аз қатор берун монданд, онҳо ҳам рӯйхати бозигароне аст дар рӯйхате ҳастанд ки воқеан таъсирбахшанд. Худи Синистера, Синеси аст дар онҷо, Адам Смит аст, Энел Унал буда онҷо. Бубинед бисёр аҷиб аст ки бозигароне ки 8 бозигар дар қатор берун дорад, боз ин қадар хуб бозӣ мекунад. Аз куҷо энергия пайдо мекунад, чӣ қадар онҳо ангеза мегиранд. як чизи асосӣ аст ки онҷо масалан даста аз як бозигари алоҳида зиёд вобастагӣ надорад. Не, аслан шумораи бозигарон бисёртар аст. Бале, як нафар масалан дар як бозӣ натиҷаро таъмин карданаш мумкин, аммо дар умум агар ҳамон нафаре натиҷаро таъмин кард бозии оянда набошад, боз ҳам даста ҳамон бозии хуби худро мекунад, чунки ҳама дар як сатҳ ҳастанд ва таваҷҷӯҳи сармураббӣ дар ин ҳолат пеш аз ҳама таъсири худро мерасонад. умуман албатта мо агар ба хати ҳамлаи дастаи Бормут назар беандозем, ани замон ҳам Ҷастин Клюверт, ҳам Ватара, ҳам Семеньо футболбозоне ҳастанд ки воқеан дар сатҳи улӣ баромад мекунанд ва ҳатто аз захира ҳам футболбозоне метавонанд ба майдон оянд ва сатҳи бозиро дигар созанд. Холас Бормут як ҳамчун даста хеле хуб аст, як нафари алоҳидаи дар он ҷо надорад. Хуб Клюверт оҳиста метавонад ба чунин нафар ба чунин лидер табдил ёбад, вале дар аст ин як дастае аст ки ҳама сарҷам, ҳама дар як сатҳ ҳастанд ва шояд аз ҳамин лиҳозам Бормут навбат ба навбат натиҷаро ба даст оварда истодааст. Хуб, биёед акнун мегузарем мо ба натиҷаҳои дигаре ки дар даври мазкур дар Премер Лигаи Англия ба қайд гирифта шуданд дар даври 23-юм. Хуб, Брайтон аз Эвертон шикаст хӯрд, Ливерпул Ипсвичро 4-1 мағлуб кард, Ньюкасл Саутгемптонро мағлуб кард, Арсенал Вулверхэмптонро бо як голи задаи Калафиори шикаст дод, Манчестер Сити Челсиро 3-1, Кристал Пэлас аз Брентфорд шикаст хӯрд, Тоттенхэм бозам мағлуб гардид аз Лестер, Астон Вилла Вест Хэм бозиро мусовӣ карданд ва Манчестер Юнайтед бар Фулхэм 1-0 пирӯзӣ ба даст овард. Ливерпул дар зинаи аввал қарор дорад, Арсенал дуввум аст, Ноттингем акнун сеюм, Манчестер Сити баъд аз ғалаба бар Челси як бора ба зинаи чаҳорум боло рафт. Челси ва Ньюкасл аз чаҳоргона берун рафтанд. Вулверхэмптон, Ипсвич ва Саутгемптон инҳо дастаҳое ҳастанд ки дар зинаи охирин қарор доранд. Яъне дар қисмати болои ҷадвал тағйиротҳо ба вуҷуд омаданд, алалхусус албатта дар чаҳоргона ки мо мутаваҷҷеҳ гардидем акнун Манчестер Сити баъд аз шикаст додани дастаи Челси тавонист ба ҳамин зина барояд. Шумораи холо бо Ньюкасл баробар ҳастанд, вале аз рӯи нишондодҳои иловагӣ дастаи мазкур мавқеи хуб чаҳорумро акнун мегирад.